Asante mwithikiisia na mwiloli wa Adhiani FM niwezekana kila wagatano masasu mavika tulika mondani dhini wa kilungu cha wimi wikitumiva mitamboni za Adhiani FM wasa witumina witundukia kila mwana mwithikiisia nimeletwa ile otwaisia ninima yikitumi nimekututetia nima iniotetheza kwithio kila kiokwati kilungu umanewa na kweta kwa kunie Javis Kimoyo wanzio kana mwana wa umundi nienda uthocha mweni witu mwana wa umundi nikenda mboto kedia na aitoya ende kula umite mwana wa umundi. Yes, ni asante sana Javis. Kwa mazitone wa Felix Kioko, agronomist kana mutaalamu wa maondo makoneti wemi. Numete areas ya nzio kalamba zawe. Yes. Na mudhani wa umundi nego ndi mbelasia kana bwena tueleze mwimi maondo makoneti wemi wa fixes. Kabisa. Kala katunda kakwenda kwetha ke moyo muno. Yes. Na mukambo kwenda okaima muno. Yes. Kwa tueleze yo ni ata twailo twaisa ni menu ya fix. Yes. Javis, etunda mutundo weta wa pix. Ndi Andrezi aimima kwa ene ndo matapia kana maile maile kwekane kilimo biashara. Lakini tuikwema kwema to. Tuwe kindu kita wa kilimo biashara kana agri business. Na kwa kitu mikeu twina mutundo weta wa pix. Ula wengo ni sia NNV. Muti utona ku change ukatwika billionaire. Utana ina pesa. Yes. Mutunda weta wa pix ni mutunda wela isi kwema na ne mutunda wepina kwema. Utena information. Bianu. Kuzundo wa ile kwekana nawo. Yes. Na niki muhimi aime fix na ndakai mbemba ndakai mumiongi ndakai dimbui niki. Okay. Yeah. For example, to base our argument na fruit trees. Kana metunda. Ne kwatia aingi ni masungwa makajo kama kai mapixi na makai maembe. You advantage ya kwema pixi. Kote kwema maembe ne kana pixi kendo chambe and they are highly perishable. Yembe la mina upika la mina kwewa nenda wale udisposewa ita uite anetu kaya wewa ningite lakini pixi tofauti na keu pixi ni ndo na kuweka la mondani kwelungu ya mwayo mwe kupika myeile leo yelete soko ya na wasisi andini wa kila nima na kila wimi wa fixes. Yes. Pena undu muimi kwa ngelekanye mwimi utaisa kwema fixi na no kwenda kwema we aile ambia ba. Yes. Na ile pia kati nikenda mbili ni menu ya fix. Yeah. Unua pixi not alaisi oto unaweta. Kwa mwetukezia weba kwenda kwema pixi. Ndo we laisi. Ukeza na kutelema kana kwendea na wia wakulika katika venture ya pixi. Mwemi ona ndo need kwendea na mete mingi. Panda mete 500. Nye yundi Andrezi aimima kwa nima Andrezi ya atane example. Nye mwene Felix ni na mete 500 na mwanza. Lakini ndi mbesa ndakwata na mete nesu ya kwa. Isu ni mete to na unenga over 1.5 tons siya pixi. Na yuwe ya assume pixi kilo kemo ita sitingia. Isu ni mbesa zina Javis. Mbesa zio. Mbesa zio. Mbesa zio. Wo tukasema wemo wa pixi wazi ando alama pande mete mingi nimo maile ni upanda pixi ayi mete ya ku 50 ne ku ya neti kukwata pesa kuma pixi. Yes. Pe mumino kulya utono mana kana chagwe no pande de fixi na ndo pande de sungwa ndo pande de mutimu hata. How do you know? Okay. Yeah. Tesongea kule yu. Masungwa pixi maniola sandara kana tangerines. Isune varieties. Sia citrus. Kanela de meta amba mesungwa. Mba mesungwa. Yuni kendo mane kana mute wa kune wa pixi. Actually kendo chambe mwe wa musungwa kana wa pixi kana wa citrus wale ne kwika. Kendo chambe aile ne kwamba wanda mutimo. Mutimo ne wale yakte ya root stock kana mother plant ya muti. No kenda uwe bandu bepindena no kenda we mwene o decide no wenda sungwa ye wenda pixi ye wenda maniola kana wenda variety ya sungwa. So disungia kule yako wa mino banda mutimu wako wenda au kama anda muti well established pixi orange isiaite ukaumya mbeuba pixi batiko insert kote and advisable wenda ka boy fixi zikama izimeka nitu kana
personally nene discourage ya kupanda muti grafted kwa itumi iyo udana ba muti grafted ne wende ya wena probability nene ya kwatwa mo tange kwegwa ni maya sia mete yole na ndana mete yone kuthino skills mete yone ati niende ana kwenda abandi we the grafted sawa kila kingi muti wa mina upanda muti upanda mutimo no kenda wese graft muti usini wa adapt ya meto kipyo kwa climate chako chacha pala wa bana muti usiwako wangeleka na Jafis ni wa Sultan kuirone kalamba climate cha kalamba na Sultan ni tofauti so wapanda mutimo being an indigenous citrus variety mutimo ni wana na ziana nguko ya kisenzi ela wena zia bae mundani na spixi nimeana na ziana nguko ya grade tiza sawa kube bandu nguko ya grade ita survive lakini nguko ya kisenzi nde bandu ita survive yani timo yo yes ko etimo panda mutimo ngarawe zende yani wa amba ku climate ngarawe ya Sion ya kuya pixi ilo shoot demo yes asandi na pe mabina maingi kiuna ukuja nikwethia mabina maingi no kwenda kuona imi mayasa kana ne manaindi manaba wa fixi mbeo sia fixi ko sokoni na mundu anangithia na ila yambie kwa mbio sia za kwethia maybe ni sungwa kana ni timo ese ni sambo batosu na ndini wa kila wemi ni ukaokethia yue ni fix ni sinwa no kanwa gravity no welise muimi ni atoto no gravity kana ni andu uto no bandika ukakwatanya itimo na ka fix kau ni atakana kwetha na experts ma ukwatanya i fix iso ekolwezio bwana Jafis yes mutimo waku wa mina obanda ba wendi actually ekana mbiye ba mutimo waku pe na thela be mawale ni kwenza na weze ndia ni wabanda mutimo waku ila ideal hall landing nini advice ya ni ma kwa menze ima minimum depth ya 2 feet by 2 feet by 2 feet ima ya kuyenda the cubic 2 feet sawa wa mina obanda muteo wale obanda muteo na tase 1.5 feet to 3 feet sawa muteo zuwa ile uwele yabuka yabu gina ipinda ilokeza endia when 2 feet above the ground level to what yani above the ground level yes yana weze endia ni what in ela desirable height yani wele kwitho utanisi atajui banda ba mundani good citrus kana muti wa pixi bearing in mind kana one muti long term investment ni muti okwenda spacing muti wa pixi wenda spacing ya 7 meters by 7 meters square 7 meters kuma muti omwe kutiolonge na 7 meters kuma line omwe kutiolonge ya muti ozu ukenda wena uwezo wa kuonenga more than 400 kgs at the age of 7 years na muti ozu unengete 400 kgs muti ozu utete kilo na yana kilo kimwe na yana kilo maana na muti wa ile unenga pesa na roho mbeza nziobi asandi mwithiki sini kwa jaga na wende na ukwato kindu ndino wa kilungi cha wemi weki tumiva mitambo ya Adhiani FM ni kwitha mwithiki za matukoni atu ya sathi yetu agri business ela mwithiki sa wailo twice vindane thi nikendo katete kaweta muimi ukayeka kwende yo twice ni maji gitumbo ni mete kuteja na ni manjamo de matosu kile vindu twende na okuyati mwithiki sa tu atiendi na page ta Facebook ela ni Adhiani FM ifeni wasa wito vina witega ina kulyo tuikieba na mwithiki za nokwetha indi wisonge wa ni mutaalamu wito maundu mawi mutnani wa omundi na ninone mabina maingi kuitwika kana kwe kundu fix sekanesa kwe kongwe sekanesa umana ata kana kwe kundu kweli kuteka fix ukambani uwito kwe kundu utambo wana nikwetha tuyenda kamba maitu onde methi ukile kiyokwati you pix katika mumea wonde ulopanda when ecological conditions ila siveva motives so pix naturally ndete bandu pena ubyoku mwinge na bandu pena kigu kinge bandu pena ubyoku mwinge na kigu kinge pena utatanishi ndo naende ya pe bandu pena ubyobu lakini kigu kigo pe bandu barona pena kigu kinge lakini ubyobu becha ndwebo lakini juke kama jebwe bandu pix itaimika oitwe nema yake sasa kila ya mado mundu lawe kondo dry parts sia dry areas for example nina clients si Kibwezi Lower Makueni County hizo ni areas imwe katika areas ila si experience ya a lot of high temperatures yes but pixies are doing best there under boreholes under irrigation
at the river hati ne tumika muno kunyithia mitezu kesendia ne kaneza kila kenge mwemi ola we kundu kutitu ku Javis nese kutitu tugende na thina sua opio mungi wenda andu endeka nondo wakuwete test musama you amina maundu langi yo nde maile ukanesa lakini test leo kukaenda mosa wakafix lakini nondo Felix yepa sote lema pena foliars kana fertilizers na supplement ya madini tumeta potassium na wezethia itunda ya gunenda na ilache sita desirable fruit characteristics imwe yasio test kwa kuna foliars hizo sina high potassium matunda yako definitely yanakuwa matamu kabisa. Asante. Na ndini wa tuma wanda ni tuma kula yikanesa no yutoke ba ndini wa isusieta yu disease and control ila soka okethia ka fix nika nona wale to nesa ila ya kunizi kwanza wiki ta masabu nesa okethia kweli wesa kila kintu chothe jokete nesa ni hata muhimu utona kuikithia kana mutunda wake wa fix niwe kanesa aibe ndo nene na za Javis ni wa pixie wela isikyo kwema lakini pia webina byo kwema wenda utena concept IT lazima okekala sasio nde yona mendudu mondane kwako peke ndo kita regular disease management na regular pest management abeke ndo kita scouting farm scouting kwekala wetembea mondane kwako ukajene chao kitona ndaki family chao mmea yako so pena medudu muno mutunda wa pixie wakia wale medudu teno pe skills alade meta ama kwao pe medudu ngete meta mealybugs kana masovi ala muno ni makota au complain muno makwata ngama embe makakwata ngama to moko mapapai asa momeo ma white mena vya aya pe masamo ipe no to medudu to getweta wa aphids twete lao wenzo yumo wa India tuke kumbila plato ngene to drips na red spider mites sindu isio ande ni manageable and regular spraying ya dawa wambetekelja ne ukweta just okethia obo ko manage medudu tezu sucking pests ila na weta ta scales mealybugs drips miners sindu isu tukuna ndawa utaweta masito ndio na kuna ndawa zina tozi zina both systemic and contact mode of action sawa yes asante mwidhikiza nimetamboni za AVNFM hawasa wito vinaito na tuende kuegelea kana ile mwidhikiza no wakwata kila cha ili tuma mitamboni za AVNFM wasa wito vinaito ndino wa ni menu pena kila kindu kisio no igo yitu yani oyu akamba maende na kugija ne we fix maende na kugija ne we wa fix pena challenges mwemi okomo to no komana nasio kana okomana nasio kila kindu kisio cho ndo lazima pena challenges what are some of the challenges ila mwemi to no komana nasio alikande no we wa fixes kindu cho ndekisio lazima uzendi akina madena ona Biblia yazi amotola wena nyo wena matunda no wewe kara wewe kama pia sasa ndo pixie nikamuteka seo nikamuteka seo no ngina weze ende akena challenges lazio kazumbwa kwangeleka nyo ene wetie tina wita wandana na nawe tati nonge wita wa skills atoe na ndrezima ndo ma skills tina wandana no wau uka kuma mutangani kana ipina vila Javis wa madam pixie yaku ebindolo weka management practices ta pruning wolwa kana muti no weka aho kitauta mundu ila wakwatu wa kitau wenda oka mandanda woke zaidi ne wekara ne wa itane kenda pathogens yekese ulika same promote wa gwa pix wa neka pruning ne wa lot disinfect kitauisu ne wa logo na ndawa na copper based fungicides tisasawa kila kenge pe wa wonge weta wa ndongo ukwata ato tu utona utina ato tunda na matu black spots with yellow concentric rings ka spot ka black ke lingi lo ne ka chelenge ka chao ka yellow yeto ndongo kana citrus kanga isu ya minoli ka muondane yeto no chavu ya muonda wa kuo the way sia iteneza ugeza ndi anduta ndo nota kindu ka minoti ne tundo eza ndi tunda yuza api kwa kewo kendi ona watu ungeza ndi na kiwo twe challenge mweke kwata muhimu wa fix kila challenges zingi kila genge mwemo wa pixie ne wale pixie
no ni long term investment the long term investment within the high initial cost of production within the lango kuno ngina we yomeze mwemi we ya mutimu wagu we ya muti wagu we yomeze we tajike mubugo yes mubugo lakini ibinda ila muti wagu kwa picha 2 years yes no abanda mutimu wagu 2.5 years wa mwa na muti wagu wenda urona kuenjoy mwemi wapa ndorona kuenjoy wenda wambea kutonga returns ila pesa zia kuna umazia waena dina ikasi yoka okeza ndio na wolu kana pembeza watu mea yes na maundu ne masoko nata nondo aimingi wewe mayasi ya soko pena dina thank you you Javis nyendo na kwazia kana matunda ma pixi maika asia to kitumi yake pixi ne tunda ombe wa mina kweyo wende ya wenda ikala wititi naturally for your information pixi to asiane ya high class peoples high class people sasa ma lelo ama bayo uno ito underrate ya pixi by the way kwa mondani aya kila kingi time ma pixi ogeta na initiative ya cooperative ya urudete ngwada nese ai cooperative agwele ito na cooperative yende katika initial stages ile kuenda yetu tunaanza kuendea una pixi tunaanza katika export market so ndi kuona tena wa pixi tunaanza isaenda pixi tunaanza isaenda na tena wa market kila kinge kitu na tuma matona kuanzia pixi ni ya test soko pixi ndio hizo kwa search ndio adima miondani kalamba kila mtu anapenda pixi wendi wa mngali sionje ba nisio kwa regardless to prices nini still demand yecho yolo yebo kumaanisha na pixi demand yao ikala yecho yebo na market ya pixi ne affect ya wane environmental changes for example ona season ino kuna uimbu na mbinge na kuenda na prolonged coldness ozende ya desire kana demand ya matunda kuota onino ndio tuko taota mundu ndekuga agendo ya matunda so ozende ya demand imepungua lakini nenge pixi aita white cost maybe tawe muhimi wa fix na tawithi yetu itwaisa muhimi wa fix pena either undu mwitha mwenda serikali pe undu uko na serikali za ile kwika nikendeka tete cia imi ma fix nikeno ketha ne matete kanga serikali kete ya netu tete cia ka ila itawa value addition katika pixi si yani ukianzia pixi ya umamu ndani peke ndo kila ile utika seupya ukaisaidia at least I minimum na matunda mo ne nero products si a certain product with ya mechanism pixi nikala na demand ono pixi ya bete na demand yoyu ikongela ngo ndonge tosi unua pixi weka moyo ne weka moyo pio sindikali isizionzia mandolo ito na ku add value yes kwa pixi asandi mwelekezia nende no kilungu cha bwemweke tumiva mitamboni za AVN FM wase witu vinaitwa na mudhani wa umundi ne kuwatie mutaalamu wa maundu mabwemi wa fix ila mwedikiza ne tunda ni musungwa ndo naweta musungwa musimeka nyena pe undu wewe gondo wali wene mutaalamu undu weka na wena gwa abandu mwitimo ukazimeka nya ndo zimeka na gwa na pe undu mwedikiza zimeka na wetekela mundu zimeka na sa yes mutimo ku graft mutimo ko yoko Javis kwene ndio wata mutaalamu okay akwekio grafting miteta I imagine waze neza we careful uketa mutaalamu okay ku graft ya miti yani kusikanya pixi ndo mwena kunenga kana ndo koke yes nata you zibekana yata okay tu kuelezea nekutana elezea iwe kwa elezea lakini hizi oka ketane pixi ya le mutimo wa ni la height ya grafting height ya grafting how many meters 2 feet minimum height ya 2 feet from the ground level te from hall level te ba wa bandie from ground level minimum height is 2 feet from the ground level akila kingine ne advocate I maka graft at belt height katika ground level isn't 3 feet yeah kwa huu mode wa kuamina kwa in that height grafting procedure grafting technique ika wao uka tema insertion
T insertion T infertent T kano T thionje na kathio yani wakati low no yatwa no yatwa no thogile nguzi hizo ona yu wati low no yatwa T ba thio lokwa ne ba katika yani you assume yine baaju you get out la assume mute waku ambare tu toka interview na wewe lokatile ukaudile ka T insertion pa udile engoze sawa wa minoti lo pata kabyoka out la na ko okilengale kwesu ngale kwenwenge tena no kuno kwa nene no na mwithikiza ni wene yes enda kwa mute waku ulawoza mbewe ya ulawona usiane za pio wa pixi yes mbewe za katika mute mother plant wena uwezo wa kusianeza ila sawa woza nini mbeu katika muti winoko muti woko ukatilaka but you negwatia olwana alignment ya matuma kana okabwa wa pixi olwana matuma umete benda na alignment ya matuma nigo okasisi eto thindai kwarane na kahai kana ka band ila sawa adro na kwenda te expect ko ke shoot in future yes oka identify okalito kamwe okakati none saka kwarane acho kakwarane netu kakwarane netu aya wamina wakaumya wetileto yaku maika insert katika acho kala katika gutilewa amoteni elati yaku yes wamina kweka practices lakini benda na identification ya band umanda kamachua tweak ukasaidia rosa ilela na kaibwa new branches rosa hii namba ukoma sio kile kwambia enda na dalili ya 10 metho ya wamina kumya ukoka insert ba kala aluma rosa ndi etangu ya nylon kwa nylon tatuto ya hospitali tena tuto polymer ni tuene bio transparent ulinge ka insertion kaune sawezi idea paipeta kigo ikalo 3 weeks to 1 month opingwa ndio bae ndabana ba umela mato tasia wikile wemina wikile woneka pakakane kaunya kamina oshuti kalito kwa ukapa out le bayo lo Paolo di Luga le bayo lo rutila ka tambele kwara nondo ne risk ni weki ana kale maika kaya mabara nondo wezero ndo nenda uta na identify ndeu neza na kiuni kimwe kitumia time nyingi meteo ya nangani kwethangi amwe alama mangraphs ya matilabwa matilabwa nenda ne advise ya ne advocate ya ruka ka side grafting undo era wezenda mute waku ne wegara ni waende wakuende na kuyana okani kukaenda na ukaenda na companionship yenda na kuika asante naindi niona katika zito basi asemba ndi si utomane waku wa muthia kwa mwimi wa fix kana mundu we bandu ni kwenda kwambia mwimi wa fix no iba muthani wa omundi wa mitambo ni ya Adhiani FM otondo nasia mwimi wako wepa uko kwenda upanda pixi ndokwezenda na kiyo kana wezenda na wiya wa kwenda ulika katika pixi farming ema pixi nondo usine muti agele pixi nemeta meata retirement plan Jarvis ba ela obisi ne ba welenda na ka project ka wezeka ka uteke care in the lokenda nyaka ya tonga yes pixi is one of the retirement plans ilando ba elenda mena sio ko mude wa pixi is one of my best of my onikane muti umwe kati wa metela na ile ku advice mwemi wawa kelenda ne wapanda na ndaka sonoka semake urumani uto no fix miaka yana fix wa mina ugraft na height ila na kuya fix ne kunanga ngarandia more than 30 years we are faced with 30 years nengi yumusi yupala numete kwena mete ya 1970s kwena mete ya 1970s zimya kedanye ni wa 99 na miaka 29 na mete sino isia amba kwa monde azandi thank you akila kinge aimi money follow katika mtandao wako wa Facebook at Felix Kioko nebune ne someta sia in life kwa ya itwa soma sawa na ndio tumanonge ne kumapongeza followers ya wanondo si nizo tumerene bikapa une asante
thank you mwithikisia na ndini kwa jakana no kwa token muthana wa omundi ndini wa kilungu cha wemi wiki muthana wa omundi bala mwithikisia muthana wa omundi ni try mane mesu mwithikisia ya Pix endea na kusoma endea na kugala mwithikisia atalama ende na kueleza nikenda ukwate kendo na wemenema eneo kokilia kinge taki tithia muthana wa wakatano nye nita wajavi skimoyo wanzi yoka